Sada ću da vam objasnim neke osnovne stvari vezane za trening i trenera. Znači, uđemo na trening. Kao što vidite, ovo su moji treneri, glavni i 3 pomoćnika. I ovdje stoje linkovi, tačnije opcije, da li želim da postavimo glavnog trenera kao pomoćnika, omladinskog trenera ili da ga otpustim. Isto to važi za pomoćnika, da li ću nekog da postavim kao glavnog trenera, omladinskog trenera ili da ga otpustim. Ovdje vidite pojedinačni trening, ovdje biramo što ćemo da treniramo, vrsta treninga. Kod mene je sada trenutno izdržljivost, to mogu da promijenim da li na golu, kreativnost, dodavanje, tehnika i tako dalje. Vrsta formacije, znači koji će to igrači da igraju, da li defanzivci, da li vezni igrači, da li napadači. Vrlo je bitno, ukoliko se fokusiramo da nam trening bude vezan za defanzivce, da kliknemo na def. Ukoliko se fokusiramo da treniramo vezni igrače na mid, napadača, attacking i tako dalje. I uvijek kada to promijenimo, kliknemo izmijeni. Kada hoćemo da kupimo igrača ili trenera, kliknemo, znači, ako ćemo trenera, kliknemo treneri, ovdje imamo odabir, kakav će onda izgleda taj trener, da li će da ima opštu ocjenu. Izuzetan, nevjerojatan, briljantan, magičan, a ja ću naći nekog magičnog, tražim i evo imamo sada njihove ocjene, kako oni izgledaju i tu licitujem. Evo piše na tu nadlicituj, njegovo vrijeme ističe, kraj licitacije je u 10:54, međutim on to nama ne treba, samo sam htio da objasnim kako to prilike treba da izgleda. To bi bilo to.